Kwa hata kwa vijana ambao leo wanaoana na kuolewa, kama unaweza kufanya kazi moja na mke wako au na mume wako, mkafanya jambo hilo likao moja, Mungu huwa analipenda sana hilo jambo na huwa anapangalia sana kubariki. Kwa sasa ndoa inakuwa kama kiini cha yai, inazaa matunda, inazaa kifaranga, inazaa watoto, inazaa maendeleo, inazaa biashara, inazaa ukomavu, inazaa majirani, inazaa, yani ndoa ikishakuwa ni ndoa, kuna namna ambavyo hata dunia inajua hii ni harusi ya mtu fulani. Maana yake ni ndoa inafungwa, ni Mungu anaenda kukaa na watu fulani mahali. Kwa hiyo maendeleo yamekusudiwa kwenye ndoa. Kwa hiyo ndoa ni kiini cha maendeleo. Wewe mama ambaye umeolewa na baba ambaye umeoa, usifikiri tu kwamba ile ndoa kazi yake ni kuzalisha watoto. Hapana, ni zaidi ya hapo, kwamba mke anapoingia kwenye ndoa amepeleka maendeleo, mume anapooa ameanzisha maendeleo, kwa sababu ni pale sasa ile namna ya Mungu alivyotaka kuzalisha na kuongezeka inafanyika.